This is the Moving Humanity Forward podcast. My name is Kathy Malajani, and we have a very interesting conversation lined up for you today. I totally believe that everything we're about to say is going to maybe open your eyes, but either way, it's definitely going to inform and educate you. That said, my guest today is about to answer some misconceptions and clear some of the issues that we have, perhaps also just letting us have a better understanding when we talk about Sangoma. Let's welcome my guest, and let me actually get him to introduce himself. Kore o bua maina gago o bo bua le leng gore la dirisiwa ga batho ba tla go wena ba tla go kopa thuso mme tla ke simolela ke gore ke re dumela. Dumela ma. Leina la me ke Mopati Masobe. So mme ke tlelesela ka video ya Pazo. Batho ka bontsi ba mbitsa Pazo Masobe. So ke ngaka ke nna mo Gaborone ko block 8. Tla re dire jana Pazo o ntlhalosetse gore go tlile jang gore o nne Sangoma. What was your journey into it? Ke tsene mo bongakeng ke le dingwaga tse di kwa tlase. For simolla ke simotse go tshwenyega hela ka bo at the age of 16 years. Ke lwala go sa itse go te go iragala jang. Batsadi ba me ba taboga ka nna. Re tsama re simontse la mo di medical doctoring. Re tsama all kinds of clinics. Go sa itse go te go rileng. What were some of the sicknesses that you had? Nako entsi ne ke tshabela ke go fainta. Nako entsi ne ke hallucinate. Ke bona dilo tse leng gore batho ga ba di bone. Ga gongwe ba re pelo a me ya e tsamaye. Me hela e sa itemme ba se go se ba re ke a tshela. So batsadi ba gago ba simotse ba tsena mo dingakeng tsone Western doctors and ba sa itse gore mathata ke eng. I want to know what then made or what steps your parents took next, and I also would like a bit of background. Maybe re tlhalosetse gore a lona ko lapeng le godile le itse gore go na le Setswana kgotsa le godile jang o godisitswe jang? Ko lapeng re goletse mo kerekeng ya Roman Catholic, so re ma Catholic le gompieno re ma Catholic le nna ka re ke mo Catholic ba mo Sangoma. Okay. Mo Catholic ya mo Sangoma. So me re godileng ko lapeng re se batho ba dingaka. Ke tsala nka gore ke re ke simotse go bona ngaka ka nna ke lwala. Le gone ke bonang gore ka ntibile go ba go di so ke ditaola go tengaka ke a Setswana go te motho ke mo porofeta go twa jang. Dilo tse dingwe tse ne re direla ko sekolong ya ka ne re itse mo religious education gore go na le bone bo ATR. So ga gona in your family, like your father or your grandfather, ga gona bongaka somewhere there le tsena kereke, you are Roman Catholic? Ko family ya go ga bo ntate ba ne ba tsena spiritual. Okay. Spiritual healing church. So ga gona ba nka ba tsona bo tsena nteng kana gona ga Sangoma e tsena nteng. Go my mom side ke bona ma Catholic le bone ga se batho ba dingaka ga se batho ba jontsene. So nka gara ke re kganyena mo family ya rona. Nka gara ke simotse ka nna. Simotse ka nna. I want you to continue on. So o bole simolla yanong batsadi ba gago ba go isa dingakeng. O simotse in Western medicine, you couldn't find a problem there. Then they decided a re go dingakeng tsa Setswana a re leka go bona re mathata ke eng. Go a go dingakeng tsa Setswana ne re se re heletswe. Le madi a hedile ka gore kana se go ne re tsama mo di clinicing hela tsena tse le gore ke tsa public. Nna go tse dingwe kana ha motho a lwala mme a sa kgone bona thuso gantela ga mo lekeng go di private gongwe le ka bona thuso di apallwa go itlhele gone ko private be re kopana le ntate mongwe na bidiwa Mudongo a ba a tswa Uganda ke na ba ra motho ga ntsana rona ka sa ga rona re tle re tse sa Africa ke na ba ra hatsela gore mme batlang le matleng sa Africa because a di machine sa motshwarana there is something so matleng jalo ke gone be re heltsa re bone monna mo go molepole ke na ba tla bua gore ngwana o lwala sele be nna gone gore a ba na le ka go ala go go seng ke tsana sekolo a kere a le ka gore a re tibatse kganya ting gore se ka yang goreletsa gore bogolo ke hetse sekolo be le gone ke ka tsana mo meroreng me. I actually have two questions based on what you're saying, and I think the first one I just want to understand because
we hear about callings. Re utlwa gote, if you don't answer your calling, badimo ba gago o itse gore ke eng, ba tla go bontsha story. Or if your life is falling apart, maybe you have a calling. And that's the first one. And then the second one, o nnetse go dirisa mafoko sangoma le bongaka. Tla ke tlhaloganye gore a ke dilo tse di tshwanang kgotsa di a farologanya ga ile gore di a farologanya, how are they different? Nka gore ke re bongaka ke re be re etsa in general. Okay. Yaanong go na ke rana mo bongakeng go na le ngaka Setswana, go na le sangoma, go na le baporofite. What's the difference? So the difference between ngaka Setswana le sangoma ke gore ngaka Setswana e dirisa ditaola. Okay. Fela. So go rala gore ga ditaola di seo ga e ka ke ya go leba yana ya bona gore o na le mathata. Okay. Mme sangoma yone e dirisa ditaola, e dirisa Bible, e dirisa le boporofite. Okay. O kgona gore a go lebahelana ba go tlhatlhoba, a kgona go lemoga mathata a gago. E kgona gore le ha sa batle a bapile le wena o kgona go a feela gore okay motho ona o a re for example ke bapile le wena gongwe le mo malatsing ke kgona go utlwa dipheni tse gore okay mme o ke bapile le ene gore la gore mo malatsing. So ke yone difference between yona ka yona ha ya Setswana yona ga e ka feela dilo tseo because yona ga e spiritual. And then moprofita ene? Moprofita ga se ngaka. Ene o based hela mo processing. Okay. Kore ga a dirise sepe, ga a dirise ditlhare, ga a dirise bile nako ntse ba dirisa metsi hela. Okay. Ke batho ba metsi. So o ka rapella metsi hela ba ra re tsa one o bo kgone go bona go ala hesega. Okay, so then that's the first question. The second one, the calling. If I see my life falling apart, am I called? Does that mean, Bazo, that ke check your badimo? I mean, is that what it means? A bosa bidi kore ga se gore nako le nako ga botshelo ba motho bo tlhakatlhakana. Dio di phatlalla e beng e le calling. Nako tse dingwe ga re le batho re ra itoa ka borona. Okay. Ka gore o tlo go ntse o itse gore ga ke dira yana go molato, ga ke dira yana go ntle, mme bo tswella fela o ira mo ene gore go molato e be dio di tlhakatlhakana e be ka moso gore o loilwe. So ke tsone di gantse leng gore ga se gore nako ga dio di phatlalla kana o nna o tshabelwa ke mathata wa bo o lona le kgweleng. Nako tse dingwe ke rona re itlhakatlhakanyetsa rona re le batho. Okay, tla re boele yanong to your journey. So you started trying to find out what can you do le bone mongwe le gore at least wa ritibatsa kganyena gore o kgone go o fetse sekolo. A re tswelle. Ya reng go tseng ho ga kre form ha ka bala form 4 ke gone e be yanong ke simboletse bo simola bon khatella thata mo eleng gore ne setse batho ba bang ba re gongwe ke setseno. Okay, so at this point what's happening? You're fainting? Ka fainta nako tse dingwe ke a sekolong ka lenao, nako tse dingwe ke a lla ko sekolong, nako tse dingwe ke a goa ko sekolong gore duela tse leng gore re ka re dirwa ke motho we leng gore is not mentally stable. Nna ke irisiwa ke sone se dingwe nako tse dingwe tebe gore ke didima le be ke tlhala ke didimentse hela la motho a re bua le nna ke mo lebala matlhonyana e be ke sa buisepe kore ka re gongwe le ntswe le gana go tswa. So ne ya reng ha re ntse re tsamaya cause kana ha ona le calling nako ntsi wa bontshiwa gore sentse re o kae. So ne ke nna ke lora yone ja rata eo ya re nako ngwe hela e be go nta gore palama ba se o tsamaya e be ke palama ba se e be ke a go bona ja rata eo ke sa itse goreng ke a kae ke a reng kore ke sa itse sepe hela e be ke palama ka goreng a ke nako eo kana ga bolo ka se ga kgatello. So lo tse dingwe o di dira o sa ipone wa ga ile tsa go thanya go o le go bodareng o thibana ga tse go bodareng e le gore wa gitlile yang. So be ke palama ba seo e be ke a gora go jarateng eo ke be ke re jarateng ke a itse tlhala ke bona mo diponong nako tsengwe ke bona hela gongwe le mo ditorong e be ke tsana teng ke gone go ileng gore mme wa teng a ba re nya mme re ka re go ise go robala e tla re ka moso e re letsa ba ga lona o tleng tlo o bua gore wa re mataki mme ga nna hela yalo ra robala ya re ka moso ga lediwa mo ga borone batsadi ba ntatela gone ko ra motswa. The Moving Humanity Forward is brought to you by Assure Wealth. Do check out our Facebook page on the Key Wealth Group Facebook page.
Welcome back. This is Moving Humanity Forward, and in our conversation today, we've just heard Pazo say he landed at this home, and it was one that he kept seeing in his vision, so he knew this was the right one. And motho o na le teng kwa o na mo emetse le ene o na ntse a mo solofetse, so o na kgona gore a lale teng maphakela. They called his parents and let them know that that's where he was. Take me through, Pazo. Now at least you know gore this is where you're supposed to be. I want to believe gore there was a certain level of relief. Lo ena yanong at least o kgona go itse gore jarateng tseng ke bona mo diponong tsa ka ke yone. Ntlhalosetse gore yanong dithuto tsa gago ga di simologa di tsamaile jang. Mme gape ke batla go tlhaloganya gore a ga o ntse o le mo sekolong sone se sa Bosangoma a mme le sekolo se re se itse mo ntse o se tsena. What was the arrangement? Ne ke tsena ntse ke tsena sone se la sa public ise. Ntse ke se tsena. You're in form 4, form 3? By then I was in form 4. Okay. Ntse ke se tsena mme ba re nne tumelana gore o kira ka gore sekolo sa tsena phakela ba maitsiwa gore re tla re nako tse dingwe ka dinako tsa sedimo ke bona bo tiri o tla tsoga go ntse ira dio tse dingwe. Wait, 3 a.m.? 3 a.m. Ntse ke patagantse sekolo le bone bongaka ya re ira dio tse dingwe jalo. So mme hara ne go sena se kgoreletse sepe ka gore kana ke re ga wa amogela pitso ya gago o simolla gore wa la ke ditlhoko di tsa go di simolla go phuthuloga. So no go sena molato ya nong le gore le bone ba bona gore ke focus mo go se ba se batlang be ba kgona gore ba nkgolle ke hetse tse dingwe tsa botshelo. So no sa tlhola ona le the hallucinations and the fainting and all those other problems e be di fela. Take me through the journey of your education now as a Sangoma. What are some of the things that you were being taught? Are you being taught ditaola? What are you being taught? Go a go rupa ga bongaka ba Sangoma. Ke gore nako ntse ga se gore wa rutiwa. Nako ntse sedimo sa gago ke sone se go bontshang dio tse dingwe e be nna goreng o e leng gore o ile ke go yena kana o go rupisang a ba kgona go di go tlhalosetsa go le simple nyana gore o kgona gore o ka tlhaloganya. So nako ntse ne kgona goreng a re ke tebeng ke lora gongwe ke na le wena re le mo koloing a kere mme gongwe koloi ya ngwe e tabogile. So e be ke mo tlhalosetsa gore ga kana mma ke mabandetse ke lora ke na le Kathy re le mo koloing e tabogile jana a be nna goreng so sa ntla o tsantse go itse gore koloi ga e tabogile ya bola. So go ntha gore nne ke lora Kathy o le bagane ke leso. So o tla ba ntlhalosetsa gore ga koloi e tabogile yana go rala gore ke leso. So motho ga ke go lora ke na le wena o le motho wa me o ke go thusa ke a bona gore botshelo ba motho ona gore mo diphatseng. So go tshwanetse gore ke bona gore ke mo thusa jang gore ke mo hegose ke mo ntshe go diphatseng tseo. So o tla ba tlhalosa jalo wena ga go lora koloi e tabogile mara ka nta ga se mo koloing ke goreng re mo kotsing. O se le mo diphatseng. So wena o tla ba le ka go simplify tsone ditoro tsena gore o kgone gore le wena o itse gore o go be go bua ka gae. Ke batla gore o ntlhalosetse Pazo gore a gona le pharologanyo fo gareng ga badimo le sedimo, and then you keep talking about neo ya gago. Does everybody have a neo? Does everybody have sedimo? Does everybody have badimo? And what's the difference? Mongwe le mongwe na le badimo. Okay. Ka gore badimo ke batho ba lesika la gago ba ba tlhokafetseng ba ba tsetseng ba tlogetse le ba se le ka kwana ke bone badimo. So sedimo ke yone pitso ye ke yone gore sedimo se spiritual ke spirituality sone seo wa mona. So ga se gore mongwe le mongwe o na le badimo mme sedimo sone ga se mang le mang o na le sone ka gore sedimo ya be le yone pitso ya goreng o age motse ka re ga o tsena o bijwa ke sedimo so sa ntha tsontse o sa age ke motse ko o tswang teng wena o le motho o tlang o bilije o tlhabolla ko o tswang teng go tlhabolla ke go kopanya lesika o le ka gore o la agisanya ha ile gore nne ntse le go lwa kae bo mmangwane ba lwa le mang bo rangane ba lwa le mang ke le ke gore re kopane re nne so poseng. So ga se gore ke malemang o ka nna le seriti seo kana o ka nna le neo eo ya gore ka kopanya tshika yotlhe ya nna so poseng. So neo le sedimo ke so se one? Neo le sedimo ke so nka ona ke so se le one. Ke so se le one because sedimo ke sone se go fa neo eo se ebe go tlhopia gore a neo ya gago
a o nna gore ngwana mo profita kana wena o nna moruti go tla tswa fela goreng ba bofile jang. Okay, so tla re tswelele jaanong o tsene sekolo ke ra re yaanong go tsere lebaka le le kana kang as you were in that school, and then also bua ka go rupa, and then when did you start practicing, and what is some of what you found mo tseleng ga o ntse o tsweletse o thusa batho kgotsa o simolola go thusa batho? Kana ga o simolola go thusa batho tota ga o sena o tswa o tshwanetse o fetsa go rupa o tshwanetse gore gone mo ga dilo tsa go di dirilwe sentle tshwanetse gore gone ho tsatsi la teng lene le go gorosiwa le o tshwanetse gore gone ho o tsengwa malapeng e bo simolola go thusa. Ke ketle pele so o tsere lebaka le le kana kang o ithuta and then o rupa lebaka le le kana kang e re ga o tswa ga gona mo go teng motho o rupa lebaka le le kana kang because re laolwa ke sone sedimo. Okay, ga o sena nang se kgotsogalela thuto kana ditlhabololo tse o di tsereng gone ko ke gone mo e le gore go ka tenya mme yanong o siame re ka tsamaya. Nna ke tsere almost 2 years ke le gone ko mme hela ba bangwe ba kgona go tsaya bo 6 months go tswa hela goreng ga beng thuto ya gago e ntse yang gone ko mme hela gone ga o hetsa o tshwanetse gore o simolola go thusa ka gore wa beng sedimo se tshepa goreng ka se ke sone se beng se go biditse a kere yana ha se gore a se re siame e be o siametse gore o ka thusa batho. So o thusa yana o le kae teng ko jarateng eno ntse o rutiwa ko go yone kgotsa yanong o ile ko lapeng kgotsa o ipatletse your own place? No, ke ile kwa lapeng ke ne ke le ngwana nako e ka nne ke le ngwana you're still ne ke le 18, 19. So ke ya kwa lapeng gone ko Block 8 mo ga borona ke tla ke gorosiwa ko go nna celebration nyana ke rane ke ntse ke le ko go nna go a itumela gore nya ngwana rena o dule ha lwala o tla hodile go nna celebration go itumela go dula mogolokwane be ke thusetsa gore mo Block 8. Okay, tla ke tlhaloganye gore what is the difference between a real doctor ngaka versus a fake? How will I know ke ra gore ke sa itse mme ke batla thuso ha lona ke ira yang ke itse yang gore o ke eno tlhamaletseng ga ke sure. Gone go dingalo mme nako entsi ga o batla go bona gore motho o na le botsotsinyana o tla mo lemoga go dituelo go goreng a go tshosetsa gongwe le kgona gore o thuse motho a go thuse a ba go raranya mme ka gore wa re ga ona madi o tla o mpona tla re fetse mathata o na le one tla reng nako sena na bona madi a beng o tla ntuela ke o tla o leboga. So nako ntsi motho a teng ga o sa dire ya tsalo o tla mutla ka dipuo because ke tsela gore ga motho e leng ka ba maruri e leng ka ya mo sangoba ga o nkolota ke ga ke tlhoke gore le go sale morago ke tsena la motho nyame a bonga ka mo ke dirolla se ke go thusitseng ka sone. So ga go tlhoke gore ke simole ke ne ke go letse ke re o tlo go se bona o tlo gore o wena o tshwantse gore o se bona ene so sa teng go a tshwana go se dira o iphitlha o se dira gore eng e re ga o tswa wa nga ke nngwe e be go ra ire botsholo ba go tlhakatlhakanywa ke gore no ile go nga ke nngwe mme la se ke le dumalane ka dio tse dingwe. So batla go ra re batho ba nkolotang madi hang ka tla go wena o ra go ka nthusa thata ha la o motho a kolota madi ela gona na ile molato thuse nna teng thuse nna teng thata. Okay, so that's a real one ga ka go sala mo ana ga ka nna ga diponyana tsa gore a nna ka re wa go threaten wa bona ga go sala morago ga re gape ngaka ya ba maruri ga e bitse batho ba batlang thuso. Okay, ga e advertise ga e advertise batho ba itseng gore o teng gore batho ba itse gore o teng ke gore ke go thuse o kgotsogale ga sona o kgotsogala ke gone tla re ngwana o ntse o le mo botshelong ba go kgotsogetse ga o utlwa motho alla o bo morare hela nkile ka lla kana le nna mme go na le mongwe go Block 8 o thusa ke advertiser ka go kgotsogatsa ko wena o tebe ngwana o marketa so balwetse ba me ke bone di marketing personal tsaka. So ga ke sa kgotsofala ke ra ga o sa kgotsofala you have to come back akere ngaka gore mongwe le mongwe o na le diphoso tsa gagwe ga o se goreng ga ke a tshwana go tlheba ke ditlhongong tharapaso ne ke rile ke batla go ira yana mme go padi ra tswa ka plan B because kana mathata ga a tshwane ke gone khela gore ke go alagile ka metsi hela gona lo ileng gore ena ga ke re ke mo ala ka metsi go agana ga re ke dirisa setlhare se se rileng so ga gore molato you come back re nna re ntse re tswelela go ikheleng hela re bona se re se batlang.
I definitely want to talk a little more about the services that you're able to help. I still remember mongwe a bua gore ga se ditlhare tse di lwang ke dipelo tsa batho. So I'm gonna want to talk a little bit about dipelo tsa rona. Gape hela I've heard gore right now you can just make people love me, Pazo. Ke ra re, I want to talk about how possible that is. So please go ahead and like our Facebook page. It is Key Wealth Group. That's how you'll find us, and that's how you'll find the Moving Humanity Forward podcast. My name is Kathy Malajani. Please stay with us. Welcome back. This is the Moving Humanity Forward podcast, and today we're talking to somebody who is a Sangoma. Now, my interest next, Pazo, is what is it that you are able to help with? Kana ne ke batla go tlhaloganya gore Kathy is single, I want to get married. Ora gore ga ke kry-ane kgona go tla ko go wena o tlo go nthusa go batla monna. Are you able to help me get a job? Are you able to help me have a child? Ga ke na le exam e nkemetseng a le kgona go nthusa ke ra re take me through some of the help you're able to give. O bona kgang ya monna. Batho motho o tla batla re batla monna. O mmatla kae? O tshwanetse gore o tle o itse gore o batla mang. Wait, you mean I need to come with a perspective in mind? O nte gore ke batla semang. Wow. Ke gone re ka thusang re itse gore re bereka mang a kere. Ebile o se ka tla ka motho leng goreng ga o mmona ga o mo itse. Kore gompieno ga kwanta gore o batla V o ka se go kopana le V gope. It's impossible. Mme la ga o ntha gore o batla semang e leng gore o ka kgona go bua le ene o kore le kgona go kopana le ene mo gone is much easier. O tla o le specific le one mmereko ga o batla tiro o tla o itse gore batla tiro kae. Ga motho ke mmatlang a na le motho o santsana o kgona go nthusa wa ba kgaoganya bo mompha. Kana nna ke dira se o se batlang. Ga o tla o kopa thuso tota nna ke thusa wena ke ga la ke o ntha gore mo o na le motho mme ke mmatla fela a dira ka re mo dira ka teng re bona gore re ba kgaoganya jang. Ka gore ka taba motshelong ga gona mo go teng nna experience ya ka mo bongakeng ga gona mo go teng soulmate. Motho o mo itirela se o se batlang gore nne sone mme le wena o mo ha chance ya gore a go itirele se a se batlang mo mosading. So tsa di soulmate ke dilo tsa di film tseng. So motho ra mo itirela. So I want to pursue this one. So ga ke tsere ke rile this thing, this person is now mine. Is that going to stay like that forever? Do I have to keep checking on you every year or ke renew? You know, go bereka yang ke ra re ga o ntse go tsweletse how do I maintain it? Go avoid go runywa ke gore motho re feletseng o mo tlisitse gape go gore o letla le mmogo yanong o setse o buisantse le ene gore nna tarra ke bone gore nka gore re ntse re sokola ke ntse ke sokola gongwe ke sena tsala ke sena ke akanya gore re tsene gale re checke mongwe gale gore bone gore re ka se ke re ithatagatse go ithatagatsa ke gone goreng go se ka ga nna le o etla reng a le mo go wena a bea motsana ka tsone ditlhare a be le mmogane le ikopantse lotlhe go sena botsotsi go sena botsotsi yana ga le mmogo le ikopantsana a na le mathata la go tswelela le go la mmogo. So say ke tsa monna wa ga Candy and then nna le monna wa ga Candy ra tswelela Candy anong le ene ga ya somewhere go batla thuso, what then happens? Mo e tla nna ntwa ke re mme ntwa ga gona go sa lweng teng e tla nna ntwa tshwanetse re bone gore re iphimela yang le rona gore re feletseng re e fentse. So go a gonna bona ntwa e mme o tshwanetse gore re itse gore re itshireletsa yang le rona gore re se ka ra kgoreletsega. A re tsene mo yanong ya say di-exam matshwao ke batla go kwala matshwao kgona go mpasisa. So ga ke ka go pasisa ga ke ka go pasisa nna ke ka go fa ditlhare tse e leng goreng di a go isa moago ko tlase go le dikakanyo tse dingwe tse di ka go disturba go bala e be re di beela ko thoko gore o kgone go bala so se tsene so se bana se tsene mo tlhaloganyong ya go se nne mo tlhaloganyong ya go re wa go kwala e beng o itse goreng o kwala eng mme go pasisa gone it's impossible ga nka go pasisa. Okay, so tseo ga se tsone it's impossible. Ga utlwa motho a re ka go pasisa ke ene ke ngwa dikaitsa ngaka e maaka fake ngaka. Tiro yone Mmereko ke mmereko so that's why ke ra ke re ga o batla mmereko nna specific
gore batla mmereko wa eng o na le dipampiri tsa mmereko o As in, I come with the advert. o na le dipampiri ebile ko o batla mmereko teng go na le post go na le phatlha ke gone e leng gore re ka re o ka bona mmereko o se ka tla ke go nna ntha gore o batla mmereko e go ke sana ke go tlhabisa ka ditlha tsa mmereko e be re o hetana bo bona batho ba na molao ba bua gore go a hirwa ka moso e be le ditlhare tseo di go bontsha re tiro ke wena no sa e batle that's what's not no specific gore o batla kae So let me ask you this, and I think this one is one that has a lot of people wondering because kanyoni ya gore gona le gore ke boloi. What is the difference between tiro e o e dirang and boloi, you know? Boloi ke choice mme nako e ntsi kana boloi motho a ba batla go thuba seo mongwe a sa agileng boloi ke dio tse leng gore di dule mo tseleng ke dio tse di senyang so tiro e re e dirang ya ka neng ke bua ko ntleng ra beng ra aga motse go aga motse ga se gore ra go aga lelapa nako tse dingwe go aga motse ra botshelo ba gago wena o le nosi gore botshelo ba gago se ka tshabelelwa ke dihawanyana nako tse dingwe go ga ke dumele gore a modimo ka go lwatsa mme o kgona go itwatsa ka dijo tse o di jang ga se gore ga ke thaile mmelo wa ke re ga go a tshabela ke diabile ga go a lwala o bo tswela o nnaela mo bajalweng wa go lwala o tshwanetse goreng ga re thaile ga re go berekile ko goreng le wena bo o ipa mo seemong sa goreng ga o itsenye mo diphatseng hela ka bong so rona re thusa batho go thusa goreng o tlhabologe mo botshelong boloi bone ke bo senyang that's why ke choice pharologanya ya bone ke yone So but kana ne ke bua ka pelo as well gore ke le utla mongwe a bua gore ga se so much ditlhare ke pelo so ya ka bua it's the choice, it's the intention gore ke batla go irang and then wena hela o le motho o thusang le sangoma bazo a o etlo o gane go thusa batho a ke tla go wena ke batla selo sa boloi mo go wena o etlo gane go tswa hela gore o batla boloi bo ntseng jang nako tse dingwe o kgona go tla go gonna o batla go itoa wena ore ke batla go itoa goreng batho ga ba mponana ba ntshime ba ska ba mpatla ka gore ke batla go nna ke le nosi ga gore molata be go itoa wena ga o bola eope e be le wena o itirang dio tse gore batho ba ntshabe ra tsa se re tsa go tlhapisa gore batho ba go tshabe ba ntlhalogana so mme go na le goreng o bo re batla go bola motho nna ga ke itse go bola motho ke dingwe tse e leng gore ke a bola jaana nka ka kgona ka gore ga ke itse ditlhare tse di bolang motho so go na le dio dingwe tse e leng gore ga o di dira ke kgona go gana go na le gore a o batla go lwa o batla go itebaganya motho ke a gana ka mabaka a goreng dipolano tse di diragalang tse nako e ntsi ga ba go tlhatlhoba stop ba mpiditse ba re tla re tlhatlhobele ngwana a rena kana ke yo motho o mmolaile nako e ntsi re ikgela le goreng na itebagantse motho a mmolaileng so go itebaganya motho so ke tle go wena ke gore tse ka re ke batla go itebaganya motho and then ga go ntse go tsweletse o tle bo sa tla mmatla go lapisa ke re yaanong o tle bo sa tla mmatla bo sa boele kwano gore a re direle se re se dirileng maloba ga o mo tlogela se tsana le mogopolo wa goreng I can't live without you so kanya I can't live without you e heletsang ira gore go rala goreng ga sa nne le nna go re ga ka nna lope a ba heletsa go bolai so ke ngwa di tse ding gore ke a gana ke a bona ga nka ka kgona goreng o re itebaganya motho jalo mme ga letla le couple le re la itebagannana ya yo ke dira ka lerato because ke itse goreng ga le ka ke la nna le gore mongwe a ba lepella melomo e mongwe ka reng yaanong ga sa tla le mo sethong se re se motlwaetseng ka sone wa bona What are the most common things that people come to you ba batla thuso ka tsone? Nako e ntsi ke tsone tsa marato nako e ntsi ke yone mebereko nako e ntsi ke go itshireletsa fela mo botshelong gore mpaka ntse jarata mpaka ntse tshimo mpaka ntse dikgomo le gone gongwe ba bang ba batla go senya botshelo ba motho go goreng gongwe e tle be le monna a nna le wena e be re se nona a go tlhabolla ka re ba tlhaboletse motho a go tsenya sekolo a gore nga gore mo tlogela o ya go sele o kgone go tla malapazo kana le ke na le mme mongwe jana le jana mme yana mo ntlogetse ke batla gore nka gore ga sa tla mpatla tsotlhe tse ke di mo diretseng di phatlaladitse ke phefo so ba kgona go tlang ga go kgonega gore ke rurufaditse gore mme tsone dio tseo ke ena di dirileng re kgona go dira gore re di phatlalatse Ga motho a tla ka go wena ba go aketsa, what do you do?
ga go kwa nka ke tsa re le mo bongakeng. Why not? Ka goreng hela ha ke di ga ditaola ke setse ke itse gore go iragala eng. Cause ditaola kana seporofeto ke se tshwara ditiragalo tse tharo. Tiragalo tse di diragetseng maabane past se tshwara ditiragalo tse di diragalang gompieno le ditiragalo tse di diragalang ka moso. So ga go pale sepe goreng e re ke go tlhatlhoba gompieno e be ke gone go itse goreng nako a ka neng o tsholwa le go iragala eng. So ga o kwa nka ketsa tota ga ka go thusa umpoleletse maka. That's what I was about to say. So if somebody comes and they lie to you, what do you do? Ke a mmolelela gore ga nka ka go thusa ka dilo tse gore a se ba mmaru. What? O ipaakanya umpolelela gore wa re batla go thusa jang. I want to find out in terms of some of the challenges that you face when personally hela in this journey. What are some of the The challenges di dintsi ka goreng so sa ntlhela batho ga ba go amogele o le ngaka or o le mosangoma because o a labelwa gore o rala dibaga and nako ntsi sangoma ba associate le boloi ba associate le dinoga. So ke tsone dilo tse e leng goreng gore ga o kgone go amogelesega hela mo setšhabeng wa bona. So se sengwe gape ke goreng batho ko goreng ba go tsa gore wena ga o motho gongwe ha ba go bona o le go gongwe mo mahelong a mangwe a rileng ba kgone gore ba mamakala. So se o kgona go se ke go ne comfortable gore ka ntano batho bana ga ke le ha mme le nna ke le motho ke tshwantse gore ke ye go bona batho ha ile gore ke ile mission ke go lebella mission le batho ha ile gore go nwa metsi ke nwe metsi ga go molato. Go tswa hela gore re be re itshwara jang. So gone ke gone challenge e nngwe gape ke gore tle be ke bona mathata mo go wena e be re ke go bolela bo sa nkamogele. So se kgona go heletsang e nna bo kwa mo gonna ka gore ga gongwe ga o sa nkamogele ke gala re mathata la kgone go tsaya lebakanyana ntse a le mo gonna for mo 4 hours ya kana ke gore ke kgone gore ke feel your pains. So imagineang ke na ke ba bile le wena re pala mba se ra mau gore gona re ke ga tsamaya ke ntse ya gona re ke tsamaya ke le wena ke na le wena mo botlhokong. So ke tsone di-challenge tsa gore o ba bile le motho a lwala le matlhoko a mmele go dingalo. So how do you protect yourself in a situation like that? You can't protect yourself. O tshwanetse gore wena o tlwaele go tshela ka dilo tseo because ha se gore di a go gobatsa e be le sign e leng gore e go bontsha gore ba bile le motho ke yo o na le mboko go bontseng jang. So ga gona gore o ka reng ke hela gore go tso tlwaetse le wena tlhaloganya go e bolelela gore okay matlhoko ke matlhoko re tshela ka yone a go tshela go tsela. We're about to close off this conversation, and I trust you're getting just as enlightened as I am. Please remember that you're watching the Moving Humanity Forward podcast with myself, Kathy Malejani. Welcome back. We're closing off this conversation with 2 more questions that I'm hoping will clarify some more. Though I do believe I might just need to get Puzzle back and do a part 2 of this particular conversation. Puzzle, we've heard time and again of people who go to church. They're in church every Sunday, and yet every holiday I get who you are. Can we be Christians and also be people that come to Puzzle for help? Do those two mix? Being a Christian, how khanna gore o engake. Rotlhe bana ba modimo. Go tswa hela gore a wena ba bongakeng ba gago o dira se leng gore tla re ka moso e beng e le sone. Gompieno nka ba ga se kae. O kgona go gana go tlhapa ka setlhare. Ke se bitsa mokgwapa mme ka gore mokgwapa ko dishopong o dirile ka tsela e leng gore wa go thusa o bo gona go tsena mo shopong gore ka molora o tlhapang face wa aloe vera mme o ganne go tlhapa ka one ko ntlong ya me ya bongaka mme go shopise go gona go reka o go tlhapa ka one. So that's why ke bongaka le Christianity go tswa hela gore wena wa bo dira bongaka ba go ja. So nna ke fila ra gona molato ya ka ke gore ke tsamaya dikereke di mo ka bana tsene gore ke tsa faya ke boleletse batho ba teng gore o se ka bolela ope gore ke ngaka kana ke mme ga gona ope ga gona moruti ope o kileng a mpointare monna tla kwano ke bana bole sele a o se go ntiragalla. So that's why nna mo go nna mo tsholong ba me ke fila gore ga gona problem ka za gona po kileng a nneima
mo antare hey wena o ngaka hey bilo tsentse go tloga di shebo ngaka o tsentse go reng a bona So my last question has to do with just an observation that I've heard people say gore kante a mme o ka dumela gore motho o ka go humisa ene a sotlega ke nkare o ipolela gore you're going to go and be made a millionaire by somebody who's broke. Speak to that one. Ga gona ngaka ya boammaruri e humisang batho so sa ntlha ga o tla go go nna o tshwanetse go reng o bo o tshotse sengwe se se ka generate madi ke ka go thusa ho e seng o tla hela nta gore o batla go huma mo e tebele di odisele ga gona ngaka yo ke tsa madi e bile ga gona ngaka e ka dirang gore madi a go hele e be le bo hirehiri so o tshwanetse gore ga o tla go ngakeng or o tla go nna o tleng o ntha gore bazo ke batla ke se dipampiri kitse le nna ke di bale ke bona dipampiri tsena ke nnete di ka disa madi mo botshelong ba gago ke be ke go thusa gore di approve e seng hela o tla hela ntse hela na bontsha gore o bana ba tla go huma ke botsotsi a yo ngaka e ka dirang dio tseo ga ne ile teng nka e ba simolla ka bone nka be re simolla ka rena re di dingaka so go bontsha dio tseo ga di tshele ga gona tshele. I think my very last question just has to do with dress code. Is there a certain way that someone is supposed to dress? Can I come wearing pants? Is it a problem if I have makeup? My hair, what's the dress code? Na ga ke na go ntse ga ke na problem le moaparo. Ga ke na problem le moaparo. Gala ga o sa expose dikarolo tsa mmele tse leng gore re itse gore ka Setswana kana ka setho ka tlholego ga di a tshwana gore di ne di le expose na ke na problem ora ba pere boroko a ba pere nyela ga ba pere hela mo siameng mo ileng gore batho ba tla se ke ba gakgamale ga gona le mathata We're going to close off this conversation like this. I want to thank you so very much for tuning in to the Moving Humanity Forward podcast. Remember to like our page. Just get on Facebook and find the Key Wealth Group, and that's how you'll find us. My name is Kathy Malejani. Be sure to catch the next episode right here.